Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşku beraykum godari dike. Salavu rahmetu bereketa Xwedê Teala li ser me we û hemî Müslümana be. Kesî ku İslam nebî paravan, Xwedê Teala têke paravan jî. Gelê hoşku berayim bi rûmet ez îro ji were behsa mesela Zeyd û Muhammed aleyhissalatu vesselam bikim. Hûn dizanin Muhammed aleyhissalatu vesselam Zeyd ji xwe re wek zarok girtibû, ew Tirkiyê divê ewlatlik girtibû, weledê wî bû. Lê Zeyd beriya İslamê mervekî ehlê eqrebayê Xetîcê, xanima Pêxember aleyhissalatu vesselam, Zeyd ji bazara kolan kirî wek kole da Xetîca xanima Pêxember beriya İslamê. Piştî wî Xetîce Xwedê Teala jiya razî be, rabû ser xwe ew Zeyd hîbê Pêxember aleyhissalatu vesselam kir ku cemî jê re xizmetê bike. Paşê Pêxember aleyhissalatu vesselam ew azad kir û kir kurê xwe ve kole nehîşt got kurê min in. Ev we demekî dirêjê cem Pêxember ma gava İslamiyet hat, bû Müslüman xwe Pêxember aleyhissalatu vesselam dawa İslamê lê kir, kete İslamê. Zeyd bin Harisey navê wî ya kurê Harise, Zeyd kurê Harise ye. Li jêra gotin Zeyd kurê Muhammed dewra Pêxember aleyhissalatu vesselam û ji xwe re we kurtî girtibû. Paşê Xwedê Teala ayet daxist got her kesî li ser navê bavê wan gazî bikinê. Yani Zeyd ne kurê Pêxember aleyhissalatu vesselam e. Em bivêjin çi got Zeyd kurê bavê xwe ye, ne kurê Muhammed aleyhissalatu vesselam. Navê ku hûn ji kesî ku weş xwe re wer bi kurînî girtî, bi kurîtî girtî, hûn nikarin bê wele kurê min. Navê bavê wî çî ser navê bavê wî gazî bike. Piştî wî Zeyd gava mezin bû, emrî wî hat nêzîka 30 salî Pêxember aleyhissalatu vesselam xwest bizewicîne. Çû Zeyneba qîzameta xwe tê gotinê Zeyneb binti Caş. Çû jê re bixwaze Zeynebê destpêkê de nexwast. Dewra em bivê Zeyneb mervekê esilzade bû. û Zeyd jî ji koletî azad bûbû, li xwe da nedanê yekî mina Zeyd re bizewce. Lê ji ber ku Pêxember çûbû îdir rêjê deranî bi bêdilî bû, pêra zewicî demekî li cem ma. Piştî wî li hev nekirin. Zeyneb û em bivêjin Zeyd mêrê xwe li hev nekirin. Di nava Ereba edetekî hebû, gava kesî ji xwe re zarokekî bigirta, ewlatlikekî bigirta, bû kurê wan. Her wekî kurê wan jî irsiyetê birin. Lê ev li gora qanûna İslamê ne rast e, ne durist e. Lewra Zeyd ne lay Pêxember bû, ne birê Fatîmeyê bû, ne birê em bivêjin Zeynebê bû, ne birê Ruqiyeyê bû, ne birê Kulsûmê bû. Yani birayê keçê Pêxember aleyhissalatu vesselam nebû. û diviya bû ku Pêxember Xwedê Teala ji vîya re qanûn û rêbazekê daniya ku zarokê ku ne ji nesla we ye, ne ji sulba we ye, ne jî nivîna we ya meşrû ne zarê we ye. Bêje rabû ser xwe ew edetê nemirovî ê ku di nava Qureyşiya da em bê beriya İslamê hebû, rabû li ser şexsiyeta Pêxember aleyhissalatu vesselam ew ceriban, ew çêkir ji ortê rakir. Lewra yekî mîna Pêxember ne, yekî min Ebûbekir, Umer, yekî min Osman, Xwedê Teala ji wan razî be bikira. Wê gelekî ümmet girê nedale ji ber ku Pêxember bi xwe ev tiştê hanê nakirî, Xwedê Teala şexsî wî de dakirinê. Ev bu nimune, bu örnek ji bo me hemûyan her Müslümanekî girê dide. Vêje Zeyneb û Zeyd li hev nekir, Pêxember aleyhissalatu vesselam jiya re got Zeyd re got jina xwe bigire û jina xwe ber nede, lê xwedî derke belkî Xwedê Teala orta we ülfiyet û rehmet û bereketî têk nabere we, belkî hev şîrîn bibe, xweş bibe. Lê neçû serî, gava neçû serî, rabû ser xwe em bivê Zeyd Zeyneb berda. Piştî wî Xwedê Teala divêje di Sûrê Ehzab ayeta 37 divêje felema qeda Zeydun minha, gava Zeyd em bivêje ji ew ê qetiya wetirin, gava Zeyd ji Zeynebê qetiya berda em bê destê xwe ser helanê. Zewejnakeha me rabû ser xwe me Zeyneb me te mer kir, me te zewcan likê ji bo ku eletê wî jî divê ji bo çi me werkir. Likê la yekûne alel mu'minîne harecun fî ezwacî ed'iyâihim İza qadew minhunne vetren ve kâne emrullâhi mef'ûlâ.
دویج بو خاطری کو لسر امتی تو تنگاسی لومه چه نبه کو کس نبی چما فلان کس بزاره ام به جنا جنا ام به اولاد لقی خورا زوجیه و هر وسا امر خدا تعالی امر کی حکم کری خدا تعالی امر کی گواکر حکم کری حکمی هاتیب جانینه جویا جبو خاطری کو ام به انسان ج پیغمبر شو وگوا اولاد لغه مرا زارو کی گزارا کو مرش خورا وک ولد وک زارو گرتی وک ور گرتیه گاوا زوجی جنا خبردا جمرورا حلال کمرو ام به بجنا ورا بزوجه لورا نزار مرای او نلاوی مرای لاوی مرا ایش سلبا مرا جنا سوا مرای او زار خلقیه و تو تکلیوی مرا تونه مرا ساده لرحم کردی شفقت کردی وک زارو که خاله مزه کردی لر استی خدا نه مروی مرا نه اقربای مرا تو تکلی مروی به هفرا تونهیم او عدد که نه باش بو نه خراب بو خدا تعالی شخصیت پیغمبر دا جناب عرب را کرد هر وساج بوکو سوسیولوژیا ملت تبلهم نوه لورا ام بویجن نه ولدیویه غیزاوی نه تورنویه کوریوی نه تورنویه ام بویجن زید نه کوری فاطمه بری فاطمه بو نه بری ام بی زینبی بو قیز پیغمبر علیه السلام نه بری ام کلثومی بو نه بری رقیه بو ام بی زاری زید چی بو نه زاری بری وان بو معروان لحفظ بو ند بو کو ام بی زید مروکی اجنبی د نوا مالا پیغمبر د خانمی پیغمبر جنا پیغمبر هر ورک ویج وک زاروک ببینن دست خدا نامی حرامه و نه مع ام بویجن حرام ور با خانمی پیغمبر رونی و خدمت اون بکو با که چی وی فلان وک نه وک زاروک کی جمالی و میره کی بیانی بو جبر وی خدا تعالی خواست ام بی سوسیولوژیا جوا که نه حتی که ام بی رسوان نوه ام بی نسل تبلیغ نوه هر کس دگورا بابی خوار ناس کرنه و ام بی عدد که نباشه که نه میرات خوری مرای ببین میرات خوری مرا اوزاری ببین میرات خوری مرا خدا تعالی جبو خاطری بی عدد هانی راکه رابو سرخواه ام بی گوا زید خانما خواه بردا زینب بردا خدا تعالی لباخواه زینب لمحمد علیه السلام مرکر اوان نایوی گوتنی کو ام بی هن کسی دل نخواز خیر نخواز دل نخواش مجیوان دا نخواشی هی درحیت آن دا نخواشی کین و نفرت و عداوت آن دجی اسلام پیغمبر دوی پیغمبر بوکا خورا زوجی زید کوری ثابت حارسه زید کوری حارسه نکوری محمد زید تو تکلیوی به محمد علیه السلام را تونه کسی که مرش خورا وقت اولاد کرد نه اولادی مرای نه زاروکی مرای خزار خلقی وجبو که سوسیولوژی نه حتی که هم ببیجن نسل تبلیغ نبه خدا تعالی عادتی نمروی جنابا شخصیت پیغمبر علیه السلام دا را کرد بیجا کسی که هم بی تین جوارا گالگالی وها پیس لومه وها پیس افتاره وها پیس و نلجی نراست و درست کن سوی پیغمبر دوی هم مسلمان ویا بزانه به که زارو که نسل مرا ام به زارو مرا این نسل مرا نب زارو که مرا نه دویا دا تو اوه کی تونه گونه کی تونه و تو تنگاسی کی تونه مرا وکی به زارو که به جنا اولاد لغی خوارا بزوجی گواز اولاد لغی مرا جنا خبردا ملکا برا بزوجی حتی جارک دن بیم دخیر خوشی دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته